Anjir. Aya kabeh Lain naon eta. abi mah jajanan kena minyak, sabun, cuek, jeung anak-anak Tah, bawang. bau. Sabar. Aduh ya Allah boga budak. Kudu diparaban boga budak. Nyaut. Jajan. Saya jajan ayam. Kau tinggal di sabarahan. Jajanan orang. Wah, Mustang. Waduh, kopi. Santai we stok. Mangga oka. Nah. Biasa we atuh. Ambil jajan lagi. Sebelah. Ada emang tukang sebelah dirinya unggul. Kita apa di mana tuh? Nah. Satu memang kewe. Sahana. Manik. No. Tas belanja. Belanja dong. Mau jajan. Malam minggu ieu teh dak. Tidak tuh nama belanja teh sabulan sekali. Ieu teh hayang jauh mah. Jajan saminggu sekali itu bisa yang nyawa budak. Anik cim. Nah, eta. Takoyaki. Hah? Takoyaki. Emang neng geus teu nyeunaan takoyaki ayeuna. Dan cetakan lagi di situ. Nah. Suka mah cokot lah sebelum modal mah. Yang takoyaki. Dagangkeun sukan mah. Ampun. Malam mingguan di imah geus emang mah. Jadi itu. Kangkung loba yang mah. Kangkung. Percuma tuh masak deh. Tenang di emam kangkung mah. Iya. Tenang. Nah, kangkung nama dipiceun. Kege penting mama tuh nya lapar. Ya, Cok. Madang terus pokoknya mah. Wes lah, Assalamualaikum. Dadah. Bye-bye.